Assalamu alaikum. Ade FA Cup football mubaaratuge final match ballongendawa hurihabun tinna rufaru khogeden ade mirege final ki gina goiggotum wara khasa final ke danon jehni ade furtam division note bodu mubaaratige final ga TC furtam fara wadmi kurani ade ege turum fahakulen je club Valencia anharu fahum final egga mire wadmi kurani शुक्रिया शरफ मेहमान Mireng match the team nerfa furta megara balaru TC Sports Club ade defense line ga bidesi kulunteriya kudu skelani hariketeriwan ene akiga Ahmad Abdullah Murtala Adunan fenigendan ade geturun gina dostake banden almena furta edition ge football happening swa tajribakar kulunteriya Muhammad Shaffaz TC ke defense line furiyam kuran TC ge den himene kulunterina ki Ali Fasir mi season ga emme molkulu me dakamon ek kulun teriya captain Bendala again Shamwil Qasim haraka terwani Muhammad Azzam Ali Nafiu Ahmad Nizam Ahmad Rilwan geturun team ge goal balahattani Muhammad Imran Valencia team ge furta me gare balalar ade team ge defense line ga mihimeneni tajriba kar kulun teintake Muhammad Sifan Shafi Ahmad ade geturun Akram Abdul Ghani team ge himene ehen kulun tenna balalar Ahmad Rilwan Hussein Nihan Hansli Avilo Muhammad Arif Kaka Chinda Hisam Salim Hassan Aduham goalkeeper Muhammad Faisal ge turun dehama team ge captain Shafiu mirege match ge team lead kuran mirege match ke referee ki Shifan Abdul Rahim ade FA Cup football mubarat ge final mide team datur kofa gota balalar quarter final ga victory ge match penalty ga club Valencia kuri hodi semi final ga pahatun ara United victory den ekakum balikok ge Valencia final ge jaga kashwar kuri ade TC final datur kofani quarter final ga club Eagles ek sumakum balikoge adi semi final ga tines sumakum New Radiant balikurma fahu TC FA Cup football mubarat ge final ga furtam fahara wad mi korani de mubarat ge timmana hoda fani New Radiant Sports Club rekulunu match ade den ekege natija ekun United victory baliko Bharat ge timwana New Radiant hoda fani mirege match mi fashani club Valencia emme fahun FA Cup football mbara kam ko fani dehas 4 wanaharu ade faharu victory final ga de sumakum baliko gen Valencia tashi fula da fani Valencia ge Hansli Avilo adiyege turu Nihan bola carry madu kolla miri Arif Akram kure fono ali bola te beruan do kolli TC gellu Akram Mifaros ade Nafi alli bendiya bola beru kolli ade TC furtama division ga wada kofani midiya har leave ge devana maga midiya hara miya harus TC wani hodafa faru Akram bola hodam teregen kariguri Ali Nafi mati Akram foul kof Akram kure fono ali bola Ahmad Rilwan control kure to mase kure hena messena faga jifa TC ge illuma ka beru fmoti
TC ಗೆಲ್ಲು ಮುರ್ತಲ මෙකුරින් අලි නාෆිව් පාසිර දෙමෙක මසේ කුරි ශාෆි අහමද් මිෆාර බෝල හොදි කාකා අහමද් රිල්වාන් අලි නාෆිව් මොහමද් නිසාම් කාරි ද අක්‍රම් කාරි නට්ටාලෆ් නමස් කාකා දෙමෙ බෝල ඩිෆෙන්ස් කුරේ තමසේ කුරි නිසාම් අතේ අලි නාෆිව් දුවානකම බලාහවා දින් පාහේ කීපර් ෆයිසල් මිලිබුනි වෙන්සියාගේ තින් ඩිෆෙන්ඩරුන්ගේ මෙදුම් එන දින් පාහේ දෙමෙ ෆෙනිගේ මිදී කීපර් ෆයිසල් අහමද් අබ්දුල්ලා මිෆාර බෝල කොන්ට්‍රෝල් කුරේ ගතනේ අවීලෝ නිහාන දෙවේ තමසේ කුරි මිෆාරෝ අවීලෝ මෙති ෆාල් කොෆා මොහමද් ෂෆාස් බෝල හොදි සේකුරේ නේතන වෙට්ටුනි ආදුහම් හුසෙන් නිහාන් TC ಗೆಲ್ಲುಂ ಪೆನಲ್ಟಿ ರಿಯಾತೆರೆಂ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಸಾಮ್ ಸಲೀಂ ಬೋಲುಂ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಅಜ್ಜಾಮ್ ಮುರ್ತಲಾ ಮಿಫಾರ್ ಬೋಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರಿ ಗೊತ್ತೆನ್ನು ಏನೋ ಫ್ಯಾಗ ಜೈಫಾ ಕ್ಲಬ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಗೆಲ್ಲುಂ ಕ ಬೋಲ ಬೇರು ಫಿಮತಿ ಹಿಸಾಮ್ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ರಿಲ್ವಾನ್ ಮಿಫಾರೋ ಅಲಿ ಫಾಸಿರ್ ಮಿತಿ ಫಾಲ್ ಕುಫ್ Valencia Gechehu, Arif, Avilo control kuri ball. TC kulunteri na milibuni. Shamil Gasim. Club Valencia ke jersey ke scoring fering goswa kulunteri. Shafaz, Ahmad Ablo, Murtala. Kuri funo ali bola masek kemi kurana li Fasir. Never kuring Isam Salim bola hodi. Azam. Nihan kari natta kuri de to masek kuring far. Isam Salim manikas bola kuri funo ali. Ali Fasir bola berum kurim bola hoda. This Fasir metterega Ahmad Rilwan Miri Nafiu carrying Shafiu bola hodi. Arif Nihan Ahmad Rilwan Aduham Adi Kaka Miri usko Kaka eparum kuria ponu ali bola mi faro gol amaz no midie ade match ke furtama hamal afenige midie e club Valencia ke kulunten farato ade Ahmad Rilwan balafa arimatin ade huskon huri Kaka chinda eddini ena eparum kuria ponu ali bola gol amaz no midie Imran Nafi Budun just sadi bola Valencia kulun terin Shafi
Hasan Aduham carry me for Shafaz bola hodi. Ahmad Ablo. Shifan me faras bola. Hoda for Arif. Arif carry Ahmad Rilwan bola hodi. Ali Fasir. Adis Fasir Korea pano ali bola me far Arimati dandi carry beram midiyei. Baro hamalai. Ade penalty area berum goal tak kamyab kurunga miharu rajye guri emme. Hunaruweri nuta emme molu kulun tereki Ali Fasire dannon jehni. Ade season ge top scorer Ali Fasiraki. Valancia goal kurmating Faisal Kuria Fonwadani. Shafaz Arif Avilo Masekami Kurani and carry Ahmad Ablo. It's Ahmad Ablo. Avilo Far Bola Hodi. Penalty area for Nagadi Ball morning. Huskong Kaka Gurepana there for Nihan Fonwali Bola. Go the Amas no Midi. Landed Jaha Mia for a rangal Fursate. Amayagin West. Kulunterekan no the bend. Morning Husko Kaka Huri and Fonwali Bola. Arimati Dandiga Jifa Kulumagaterenga de Far Nihan Fonwali Bolas. Ade Go the Amazwago Tenui. Defender Ahmad Ablo carrying Avilo Bola Hoda penalty at area. Nagading who ahead them. The Var Rangal de Fursat. Valancia midfielder Kaka Chinda and the Midi. Ahmad Rilwan Bolon Jesse Bola. Isam Salim and carrying Ali Fasir Bola. Isam Arif Kaka Isam Salim at Demega Masekuri. TC Kunteri Murtla Ahmad Rilwan Nihan at Deming and just Sali Bola Mifar Nihan get Fahat at Devon Shafaz Shambil Gasim Mifar Bola control Kureva Bar Bidi Shifan just Sali Bola TC Kunterna Milibuni Nafi Nihan and carrying Azam Bola Hoda Kuria Fonwali and Miss Gola Mas Remidi. The DC ge Furtama final team Nikufaru Ade Mirege Mechung team Molko Dinumuga Emme Muhim Mudarang Adakurana Kulunteri Naki the team gave me a Tajibakar Kulunteri Shambil Gasim Shafaz Ade Ahmad Ablo Ali Fasira Mikuluntering Hissa or a Boduana Kama Mota Mechuga TC Molung Ade Binamani Mikuluntering Mechuga performance Kama coach Nizamani war Bodafa Kofa Mohammad Nizam, Faras control Kuri Bola, Valancia Kunteri Shafi, Ahmad Rilwan, carry the Kunteria and not tough Rilwan, Metreg Arif Mihri, Arif, Akram, Hasan Aduham, Nihan, Aduham at Deving and just Sali, and ever recording Azam Bola Hodi. Arif. Kaka Adis Kaka Nihana Deving and just Sali. Bolber Mukuring Hasan Adum Bola Hoda Adis Adu Mifaro TC Geldumaka Bola Beru Ali Fasir morning Muska Miri. Carry the Kunteria Karen beat Kolaf. Adis Fasir, Kuria Ponwali Bola Mifaru, Hisam, Salim Gaga Jaifa block Wagendi. At the Varang Huspursate. At the Furtama, Fasira Hurasalaving in the Kuluntereki. Shafi Ahmad. Shafi carrying beat Kolamaseko. Fasir Kuria Ponwali Bola. The defender Hisam, Salim Gaga Jaifa block Wagendi. The Varang Huspurs at the TC obviously became midi, which could lead Naga. At the counter attack, Tauga TC Aki, Missy Zanga, Gina goal to come up Kofa, Team Kedan on Jen Shafaz, Tirting, just Salibola. Then Siakulter in the Fakuretama Sekuri. The Shafaz Adam Kad Nata Shafaz for Akram, Tekukuri. A corner cup bear maybe.
match ke fortama corner TCL live famyoti Ali Fasir nagadin corner penalty area ateren Faisal punch kuri Ahmad Rilwan nekas Ali Fasir ena tidiri nagadin bola mi far Shifan kelani kuri fono Ali henna skola amaznu emidi Club Valencia again fahato bola kuri fono andini keeper Faisal ade FA ka football umbarategge final ga emme fahun Club Valencia wadako fani dehas haibwana har ade new radiant atun des sumakun efaharu Valencia palivegendi Shambil Shafaz kuri fono adi bola Ali Fasir Arif Shambil bola hodi Nizam Adis Nizam bola ki kuri midani Fasir Shambil Gasim Kari dekulun teriya kari nattala mase kuri Shifan Fare natum bola beru efumoti TC gellum Shafaz Ali Fasir mi far bola control kuri goten Nihan nekas bola beru koldi Ahmad Rilwan eni kariga aduham miri adum kar natta kuri de tamase kuri Nihan adis Nihan mi faharu Ahmad Rilwan moti Nihan na foul kofa Valencia age chahum Akram kuri fono ale bowling huska Ahmad Rilwan ali bendiya bola mi faharu Murtala fata fabaha ade corner ka beru kolli mechka Valencia age fortama corner ade Akram kuri fono ali bola fortama se kuri Azam ena boluga nujei ade avilo bas nulibi me fahatun ade Murtala age fahatun oswamunde kuluntre Ahmad Rilwan ade me bola li bendiya ena mes Murtala bola beru kolli Valencia age corner Hussein Nihan nagadini Nihan nagadin corner Shafi bodum kuriya fono ali Nihan Hasan Aduham Far Ahmad Rilwan bola control kuriya and offside Imran Arif libe to mase kuri bola far Shambil Gasim beru kolli Ahmad Rilwan mi far just sali bola Murtala tum beru Hisam kuri fono ali bola Arif Aduham deve to mase kuri Shafaz Akram Kaka Nihan Hisam Salim Ahmad Rilwan Fasir Shambil Gasim Ade Shambil
Ali Nafi mi far bolaki kuri damase kuri Shafi bola hodi Nihan Avilo මෙතෙන් කකා ආරිෆ් කාරි මිෆාර අහමද් රිල්වාන් බෝල හොදි අදේ ආරිෆ් මති අහමද් රිල්වාන් නෆාව් කොෆ Ahmed Abdullah nagadin bola mifar Shamil Qasim bolu Nafi kuriye funo ali bola mifaru gol amaz no emidie ade first half ge 7 minute meoni kulaifa adi west team ka lande khamyabe nukure behna swak kolenje TC ge ali fasira mechuga waran hus fursat libigen dia hama egota club Valencia ge kakaya de fursate mechuga lead nagan libigunu kam fa kolle Keeper Faisal kuriye funo adi ball Shamil Qasim Arif TC kulunterin Azzam Avilo kari natta devetum ase kuri ball berumge kurin Azzam ball yaki Ali Fasil penalty area aterege TC ge de kulunterin mi faru Shafi Ahmad teku kuri demechge timwana corner TC e milibuni Ali Fasil mi faru nagadin corner far post gore Shamil Qasim bolun kuriye funo atama se kuriye na kari guri Arif mi faru bola beru kol TC gellu Shafaz Nizam ene jassali bola Shafaz alli bewarennu Valencia gellu maka beru mi Akram Ahmad Rilwan Adis Rilwan Kari TC ge dekulun terimegen bola hodi far Ahmad Abdullah kuriye funo ali bola Arif Kaka Shamil Qasim Azam Kari mifarus Arif bola hodi Ahmad Rilwan kelani Karim bola hoda Aduham keeper Imran mifar bola libun Ali Fasil Nihan Avilo Adi Savilo Nihan ini kari Azzam mihiri Azzam kari natta davengen jassali bola mi far ellu maka beru fimati club Valencia ge ellu Nihan Avilo ini kas Nihan penalty area tere nagadin bola mi far Ahmad Abdullah bolun di akuri murtala Shamil Qasim Ali Nafi Mohammad Nizam and Mr. Far Mohammad Nizam offside Valencia ga half tere offside jehun keeper Faisal kuriye funo ali Avilo Ahmad Rilwan Kaka Aduham Akram ene bola mi far control kuriye gotendu Ahmad Abdullah kuriye funo ali bola Arif bolun difa kuri
TC ಗೆಲ್ಲು ಶಫಾಜ್ ಅಕ್ರಮ್ ಆರಿಫ್ ಹಸನ್ ಅದುಹಂ Ahmad Rilwan and Karen Nihan ball me hodi Nihan kuriya phone wali ball TC ge Kudus Kelani kuriya phone wali Ahmad Rilwan gaga jehiva Valencia kulun tering Ahmad Rilwan Hansli Avilo adi Savilo penalty atere nagadin ball mi par Hasan adu muling uska over goal ge tere phone wali ade Valencia match ge fourth goal mi kamyab kuri ade Hasan adu ham mi goal eti ma kamyab koddini ade defense line මිපාරුස් මිස්ටේක් එකක් වෙනගෙන් මිදියේ ද කුඩුස් කෙලානිය දිෆා කුරවෙන බෝලේ අදේන කෑරින් අහමද් රිල්වාන් බෝල හොදී අනේ කොල් මුර්තදාවේ සූරි දෙම්මේ අහමද් රිල්වාන් අවීලෝ නගාදින් හුරස් ෂෆාස් බදහට්ටන් හුට්ටා අදේ හසන් ආදුහම් බොලුන් ගෝල් ගේ තෙරිය ෆොනුවාල අදේ ක්ලබ් වෙලෙන්සියා मैच के फोर्थमा गोल में कामयाब कुरी मैच के 22वां मिनट का Shamil Qasim Mohammad Nizam Adis Nizam Faro Akram bola hodi Arif Adis Arif Shifan TC kunteri Nizam penalty ratere nagadin bola mi Faro Shamil Qasim allim kurin Hisam Salim difa kuri Hisam Salim Farwaye the Bundative. The referee Kulung me Mato Jassal. The Mohammad Nizam penalty area tere. Nagadim bola. Hisam Salim the Fakurum Teregano. Bolangani Afman. ade mirege match ade kurin faha kuri gota waran khas match TC evs club Valencia evs ade ge turun hama TC ge coach kam mihiri Muhammad Nizam mi match ki waran khas match ade kurin Valencia ade khala du evs coach kan ko difa Nizam ki club Valencia ge jersey ga gina kami abhi taken hoda fa kulun tiri the FA Cup football umbaratu Club Valencia ekiga mi umbara namaste kan modiha nuwana haru kame ko fa kulun tiri Azam Muhammad Nizam devenge jassali bola far Akram difa kuri Akram kuri funo ali bola Berum ge kuring keeper Imran bola midi bigati Adham Karim far Shafaz bola hodon tere meti Faukov ade rangalu hisabakun jehu melli femati Valencia ge jehun Akram kure fonwale bola mi faru team ge kulun tere kalli bevarenu keeper Imran bola libuni Imran kure fonwale bola Hisam Salim mi hodi Nihan Hasan Aduham devenge jassali bola Aduham bola ki penalty area tere bimiwani adi Aduham karite kulun tere kar natta mi faru te penalty area tere vettuni
Valencia ke bench warabboda appeal koromide the penalty ekkama Shamil Qasim kari mi faru Hisam Salim tegu kofa bola beru kolli Azam Ali Fasir addemen jassali Fasir mi faru corner ka bola beru mi Hisam Salim faga jai fademme bola mi di Ali Fasir nagadin corner Akram difa kuri Murtala Faru Avilo faga jehifa elluma ka bola beru mi Murtala Nafi Murtala penalty area tere nagadin bola Mohammad Nizam fudera usko miri kuriya fono ali bola mi faru keeper Faisal difa kuriya de warnalu save fudera ka wagutu es libunu demme ade Nizam bola kuriya fono ala asa naduhum bola ki kuriya damma se kuriya ne karin Ahmad Abdullah bola hoda Shafaz Ali Nafi oden wegen jassa ali bola Akram me hodi Nihan Avilo Nihan anika Savilo adi Savilo asa naduhum adi saduhum kari de ahmad Rilwan kari natta kaka kuriya fono ali bola mi faharu gol mazdo mi di ade mirege final match ge commentary ge baaki obba bentirna geneste bani ade Said शुक्रिया आजमीन अदे फुरतम हाफ के गणक 30 मिनट क्वालिफायर होगा मेरे मैच और मैंने क्वालिफायर होगा मैं फिर के मिदनी देती मुझे फरात बस मोड़ कुल में अदे हास को मेरे वेलेंसिया मिस सीजन का कुले एम में रंगल मैच का मिस फाहा को देवे अदे गिने रुबोला हिफाटा रंगल हमला तक टीसी गोदा अमास को फेच अदे टीसी मिस मिहाफ के तेरेगा वारा बड़ा वेलेंसिया के गोदा रखा को फे अने कैस टीसी के अटैक निजाम मिफार पेनल्टी एरिया तेरे नगारी बोला फैसल दिफा करी पेनल्टी एरिया तेरे मिफार आरिफ अभी लो कंट्रोल को लाकुरी दाम मसाई कुरी अज़ाम बोला तलाय पेनल्टी एरिया कैरी नाफी कंट्रोल को ला शामिल गासिम एरिया घुसको न मेरे निजाम पेनल्टी एरिया तेरे वाला कुरी फोन वाली पूरा स्टैंड में तिम्बे आदे निजाम लिबिगे मिदिए नतिया हम कोल्लु मटका रंगलु फुर्सते आदे माँ बड़ा मती कोणवाद बनी आदे मिस सीजन का टीसी स्पोर्ट्स क्लब मळु कुळ में दक्कमगण कुळुंतरे निजाम की आदे लीग के मुहिम गिना मेत्तोगा मुहिम लंत के जहां आदे मुहिम लंत के जहमा मगफे कोद्दीफा कुळुंतरे निजाम की वर तफात मळु कुळ में निजाम के फरातु मिस सीजन का टीसी फाहग गिंगोस्वे अदे वेलेंसिया एल्लु में लिफमेत मिफार हाइसम
ade TC badale gennani ade TC me fabani murtala badalga farah kulimmerko farah ade farah ki aamkon almenna TC ge starting lineup ka himenigen kule kulunter ehnames TC emme fahum mikulun demechu ga almenna fenigen de farah benchum start kora kulunter gotu ade final match ekulo ali furtama 11 salmen fenigen mide ehi ehnames Valencia anjehi lana ekiga furtames TC ge benchum farah erumuge isharate TC ge coach Nizam mani kof ade e badal gena tan almena mi fenege mi die fortama half nemo kuri amdabdo fa penalty dia carrying akram bola difa kuri ade hasako Valencia ge mi half ge mi kule vidia metaba adaruga e team ga tibi tajruba karu kuluntiringe beenu wara ragalam mire hifamun daakam fa kolde Nizam far penalty dia tere naafio demase kuri maabada baraja sadawani pahatum keeper at that TC Nizam Difa Shambil Qasim Farah ade Farah ki wara masakkatu rate rangal kuluntere gotuga paagen dani Valencia keeper Faisal par Fatum Shafas bola difa ko fono adata beri Valencia TC ke penalty ri adima ellu meldi famati Akram ifar Akram Jajawa Fatum TC ga Shafas bola difa kuri ade anhar fahum final ga furtam fahara Valencia nokun nairuga e team ga tibi tajuba kar kuluntirinaki miwagutu miyan halta ba dairuga coach assistant coach hina warabada beenun kurane kache gutuga faha kolleve ane kon TC baadar mi final mulin a team ade fortam division ge football mubarak ga final ga TC wada kura fortam farmi ade TC ki miharu esadi midi haruges league ge devana team TC corner relief meti Ali Fasir nagadin corner mifaru area tere Valencia ga avilo difa kuri anaka Ali Fasir Valencia goal adi mafunu wadi bola amas no medi ade ginan TC ge set piece tako lead kura ekulun tere gotuga Ali Fasir faha kolbe wara boda furtam half nemo kuri natiya ham kurmuge visnume TC mi gengulen FA Cup football mubaratuge final kun emme fahum Valencia molofani dehas 4 wona haru ade faharu final ga victory abadako dedan sundanum Valencia molovi Fatum Akram faru difa ko bola berkol
ade embe fahum final ga Valencia FA Cup football Bharat final ga baada kofani dehas haywana har efaru niwren tatum badibi ali fasir funwad bol par penalty re atere Shifan difa kori Rilwan mi far bole masai kori carry kori kulunteriya khelani kori koshaka guligen jehume lifameti farwa kanula mihar Rilwan mitedubi ade Valencia life jehu Shifan koriya famo ade mi match wegen dani Valencia mi season ga kulwe emme fahu match sabaki season ga emme fahu mubaratun Valencia jaga lifanwati ade season ga emme fahu mubare mi mahoge fanaraga kami football mubare feshigen dan Rilwan TC ge penalty re atere nagadi mol penalty re atere kure pulwari bol goal tere badege Valencia devana ladu mi kamyab kuri ade deladu we salmena fenige mide hama daadi ekhala gotaka ade furatama half niyumu kurin deladu ge lead Valencia menegi mihana tiya ki Valencia de TC kalane utte Valencia Milan में कामयाब कोदनी जोजी नंबर दिहे निहान आदे लीगु गा स्वाद कुरी मेत्तक बालारुगा TCN एम्मे बालिकुरं उंदगुबी टीम का वेगेंदे Valencia ade furtam half niyumu kurin Valencia deladunge lead minegi furtam half nimen gagana ka baaki meti first minute TC ge kelani Valencia half ke telefon wali bole agutan as anikas kenan difa kori aduham komme team mitashi kamyab kuri komgavis anna haru AFC ka football mubaratun rajya ge devana jage kashwar wegen dan me har furtama jaga Mazia Sports and Recreation Club wani kashwar kofa league champion kan hodag Rilwan mi far kuriya dam terega hum dabdo kuri kushaka gulige Valencia jehume lipameti TC half ge medutere 40 minute furtam half on kule fameti delanu sunladun koriga Valencia ade Valencia kulunteriya faru ade mun daatibe kulun komesaraka medu kedi fameti libfe jehun kuri funwala ngosmeri akuram TC ge nizam mi febi ade badade migene nice kulemeri ade carry ge furtam half ge warakuri kolga badaltake migene TC delanuge
leader ka ki fahatu gotuma ki ade Valencia kaka bi far fon wadi bola moras tani ga jefa men kuti Ali Fasir nice fuder ka husko nice penalty rehta hai Ali Fasir jasa gol tere badala ke ade nafi bola fon wadi gol tere badala TC mi kamyab kuri furta malano mihanatiya ki TC eke Valencia de ade nice erma eki galmena fenege mide Valencia ge fahatu hedi mistake ka eki ge TC lanu jehito miya eki ge TC kunterna kommesara ge itbare libegen dan TC ge hamud abdom far ball bear kolli ad baad baar eki ves football age tarihi reka vegen dan aharta ka foga zone mubarak rebrand kurevigen ade minimum cup football mubaratuge final match kulegen dan re ade Valencia akram atumi far ball beerwi kaka kuriya dama se kuri atanu vettuni kaka Kelani Shafi ball difa kuri Arif kure funwad bo TC penalty de academy faru farra aba abilo control kore to bede henmasa tan bol beerwi protam half ge emme fahu ut kol mi har kuriya medani denanu ellanu kuriga meti Valencia Rilwan Shamil Gasma Nafi penalty rehtere vanna masai kore tanu Shafi bola bear kolle kona naga dandiya carry Ali Fasir eri atere naga deotu bedi carry hore kunteriya bola difa kore Shafas atanu Valencia ga Rilwan kuri foul ka gulige le fejong am dabdo fahatu abi far wara hushar kama kiga Faisal goal vannan de bole ade horastani matin corner ka bear kolli nagadin corner area atere TC kuluntire kanulu be ede gotagos penalty area dimami beerbi Valencia half ke tere fahatun Valencia li fengeldum ade furtam half ke 45 minute kulun hamawege ituru wagutuge 3 minute ke kulun koriya medani Kelani bola difa kuri Nihan abara jasalonu bola paatu Kelani
nice penalty area tereng enames nice over kurin keeper wara paatu ball at lap TC Lifen eldume ada eldume no jehume TC Lifen ena sakluntere afkori foul ka goliki area berun shifan difa ko kori funo akram control kolla man koriye mena parra kelani kuri funo albole awtan as Valancia half ke terrain far beru Rilwan funo ali bole aki gami match ge furtama half ge kulun nimige midei delanu ellanu Valancia korigoge FA Cup football mubaratuge miharuge mubaratuge final match mire mikolegen dani ade furtama half kulun nimigen deruga delanu ellanu koriga Valancia meti ada kuda kuda otkolge teregal me anaka stibe funa me match ge dewan half aki ge badda kolla ada dewan half ge kulum feshmatta ka de team ge kulum terina official mes danda nokumech dewan half me fashani TC bola kare madkolla shambil gasimadi nafi ada furtam half nimigen dei delanu ellanu Valancia korigoge then half ke kulum mifeshi TC Kaka funwa the ball far bear midie Kaka ade miharuge season ga local football match ga almenna team takuge support kurma baadaruga miharu fenigenda emme rangal supporting emme cham mi match wegen dan ade mire the team of starhib dil mataka berdum mar taala fidi gengule kam fa hakoldeve TC ge kuluntere ka aniyabege farwadinma ehi terinda meri ade mechuge furtama half ge kuluma baadar average kotega rangalu fursatake dechima libegen dekam fa hakoldeve ade Valancia ves limunu khala hama hus fursatake TC ves hodafe ade TC emme fursatake beenu hifwani ade Valancia de fursatuke beenu hipa de lanu kaamyab kofe Shafas Funwadi bola Valancia ge Fahatu keeper Faisal
Funo adi bola me Berwi. Rilwan Arifa ade enga haruge meduken maka fahuga me haru FA Cup football mubarak me kuriya dani ade FM ge football kanandra medi haru genonu badalta ka akiga FA Cup football mubarak no baby diyei TCL lifen ellume tapas nice kuriya dem sikuri adis nice karige dekulun tere madukolla amiri Adivas nice. Valancia penalty area beru. Pa Rilwana jasali Rilwana bola geldoni etano. Valancia kulunteri atum bola beru ifmati ellume TCA. Shifan difa ko kore funua di bola fara Shafas. Ya de bola beru. Valancia che Salim bola di Falco Correa Funuali. Ecco tem spero. Disse che non farà. Fatto un Shafi bola di Falco. Avilo Korean Adham Eretere Vandani Adham Huragut Kadam Korea Funuali bola goal tere vadage Valancia timmana lanu ade TC ge defense line ga hatar kulun tere penalty area tere ga tibba Adham go seria tere vade ade keeper kari nattala goal tere bola Funuali adadi fasse kama akiga ade Valancia timmana lanu mi kaamyab kuri mi hanatiya ki Valancia tine TCA ke ade mire mechuge Adham ge devana lanu ade Valancia ge furutama lanu us kaamyab kuri Adham ade Valancia delanu jaha faniko teasing ellanu jehi ade enatiya gobe furutama half nimigendi ade devana half fashage maage nirtake nuwanis ade Valancia itu lane jaha lead itura fula kuritam fenige medi ade miya akiga anakas teasing ituru pressure take kurmati wanakan yagi ade kurimus mi faha ko gota mirege muhim lanata jehumuga ti Valancia ge kule tajrubakar kulunteringe hissa bodu kam faha ko debe avilo mi faha penalty ratere fono ade bola Rilwan Farah tum bola berwi ade mirege mechu komme bay kaamyab kuri kamuge bis ebe kan anna haruge AFC Cup football mubarak jaage yagi imben dan ade rajya AFC Cup football mubaratun de jaga lifebe ege tere furutama jaga Mazia Sports and Recreation Club ani kashwaru kof
Mumbara emme fahum deha saad wanaharu bevi fani TC Kuluntani bola difaa kuri Shambil Qasim ade Valencia kuri foul la gulgen kaka ridu kaade medekki Valencia half ke mettere TC life jehun Shambil Qasim fonwalan Shambil enum har Shambil penalty area tere medi set piece tawga emme bada TC in lead kura ekulun teriya Ali Fasir fonwalan ade TC iture badal ade mi TC ge emme fahu badal furta mahafani de badal genes ade komme lanaka akiga TC badal genatan almena fenege medani ade yamin kule men konnani TC ge Ahmad Abdo badal ga yamin kule men konna yamina ki TC ge captain mesme ana Mustafa aniya ge masal taka hore bench gina metto ge yamin fenege ngaswani Misisan ga kuri kolga TC ge furta megaram himenige gawaidun kulam ngana kuluntere yamin naki ade mide team ki bes de team ge kule style bala daadi ekkada gotaka kule monganna de team goal kurmati life jehun keeper Faisal kuri fonwadani Valencia gelun Salim Farra fata faba bola atu to masekure etanu Rilwan kuri kushka guligen jehume Valencia li fametu सीधा Ali Fasir jasa alevuni ade furtam division ge football e TC ki adi Valencia ala badar vara la team ade etimu media harwani Qawmi football mubarat ge semi final ga wada kofa penalty jahagen efar maziatun balivi FA Cup football mubarat ge emme fahuge champion naki mazia ade deha saad banahar Valencia el melli famati TC penalty area carrying Akram Abilo Fahatu Bakaya
Valencia lifen eldume. Valencia Salim elani. Farra Far Shamil Gasim bola beto bedi henmes Fatun difa kuri Adham fire ragala neri Nice Penalty retere fonoala mase kurim far Fatun Shifan difa kuri Penalty retere fuder ko husko nafi huri henmes fonoali bola hunos dani matim ber medi Valencia के गोल कुरमतिन ले fe जहुमे कीपर फैसल करे फुनवाल Kelani Takom difa korum gatere gati siklun tres vettuni Ade corner kami far Bervi TC ge corner TC ge keeper feva huriha kuluntri Valencia half terek Adham Abi le Fatumi faro adzam bola difa kuri Valencia lifen ellume Akram elani Rilwan Par Valencia kluntera bola difa krom terega kuri kushaka guligen jam el difamati TC Valencia half ke medu tere lefe jam kuri funwal midani TC ge jam Valencia penalty reatere infatu keeper bola mietli Avilo Fatung Akram matematik area terem funo adi bolan far Fatung keeper Imran bolatli Shafi bola difa krom terega mfar TC kuluntria Nafia sadi Valencia Shafi sani avege farwa dinuma The team gofshan dara meri
ade miyaharuge mi mecha ekiga Valencia mi jehni season nimmala ade tisia miyaharu baaki ade em mubarak ebay ade gawmi football mubarak tuga tisi wada Quran gawmi football mubarak tuga miyaharu jumla hati me wada Quran ade mediyaharu minimum fansas football mubarak tuge champion team scene feedu mi mubarak tuga wada Quran Shafi utur farwa dinmataka ashngandala mi beedi megut Valencia kulum midani diha kulun tere nak Shafi danu eruga farwa hoda midani Shafas kure funwa bola fahatun akram difako funwa bola danum ves bera midi tisia eldemel difmet Rilwan Patung kakaya penetara warna huri adu hama aduma control nukune ka patung par Shafas Arif eri atara wada control kollam se koru bowlam faru Arif atuga komasara kajjam ade TC coach Nizam Mani media season feshige rangal team e bina kurmataka war rangal masakita ke kof ade a team furtam dijna hame geneu mataka Nizam ge dawr bodu kom faha kolbe ade media haru ye season ge ligu gas molo kulme TC ge faratum fenigen goswe ade mi season ge ligu gas ade media season ge ligu gas emme molo kulun triyaga magam gen goswani TC ge kulun terin kam fa kolwe ade mi season ga Ali Fasir media season ga nice ade rega bani FA Cup football mubaratuge timman hoa match kule New Radiant Sports Club United victory bada kore match telano ellanu New Radiant kamem ko mubaratuge timman New Radiant Sports Club ani hoda mi mubaratuge emme kamyab team ki New Radiant Sports Club Shafi Arif Kaka Rilwan area beru Rilwan manna masai kurani
Jamin Visna Lahorabuni for Nihan Bolata Penalty Ratrang Abilo Vade Naga de Masakone Kurmati Hori Kelani Gagaji for corner Kaberu. Valencia corner Nihan Nagadini Nihan Nagadin corner Teremi Faro TC Cluntri the Fakofuna area Bearun Dil one goal at the man from one Masakori area Tereng Aduhum Nifaro offside over Imran Kuri from Walani Ali Fasir Ada Mihatan Ali Fasir running Missizan Etiri Islam Jahaf Ada Missizan Emma Boda Rambuta Vada Kurakuluntriaki Ali Fasir and a Mesadi Mimechuga Ali Fasir Gefarato not a Fenigango Senway teaching a Hamakan in Lord Kama Kofani Mihatana scoreboard Gaton Tinang Ekaku Kodigamati Valencia at the TC Mimechuga at Hamakan Kama Kofani Nafi TC Leaf Jehum Korea Funwal and Gosmiri Ali Fasir Par Valencia Content in the Fakuri Azam Warabada Fahata Jake Mire Mikoleni Delanuge lead Valencia Atuma Akiga TC formation Abalutake against Korea Gina Kuluntan in Take lag Mihar Mikolumundani Salim Kelani Difako Funwa the ball and for Hurigota Machangeri Parkaka Atumberu Valencia final at Daturigota Lair Ade quarter final victory penalty Jag victory at Molwege semi final Daturkoi at the semi final United victory Balikurma Foga final Valencia Daturkoi Nafi Bola Berum Kuri Ali Fasir area Berum Ali Fasir Nagadim Bolan Faro Faisal Vertigan for ball atli Avilo Davilo Libunani Akagulig Kulum Medukanalaf Mani Avile Farwa Dilmataka Ehiter in Dadamir
Ituru farwaitaka avilami febi. Valencia leaf ejhun Akram. Ade fuderaka yagin kama akiga Akram fonwala hisabe. Mi hisabaka de diaria beru. Leaf meti. Akram fonwali bola. Ade korima chativi kuluntere ingaga jefe agotana corner ka beru. Valencia corner niha nagadeni. Ali Fasir Farfahatu Salim Effar matin bola difa ko ber kolli Arif nice Ifar Arif bola beru mukuri difa ko kuri funwali Ifar Ali Fasir bola atli nice Re beru tirtiren kuri funwali bola husko Yamin mehri penalty area terega Yamin nattala funwala mase kuri Far huras nagadu ko bola me jawni Ade Valencia keeper dembe bola attangon mga terega komisar kani avege Valencia keeper farwa dinma khulu med kanala meti Valencia keeper farwa dinma ehi tere kudana mere Ade Valencia emme fahun tatten hodi foti dehas no na haruge season Hulu imachuga VB Sports Club avadako season huluma kulwe charity football matchuga shield ade AFH Valencia dekemu anna huafeng hagigataka umataka baki mioti fanara minute ade anna haruge AFC Cup ge jaga katwara kurumataka Valencia baki de mioti hama fanara minute Keeper Faisal kuriya funwadani Azam Fatum bola difa kuri Kelani Valencia penalty area teren keeper Faisal vettigen for bola atli Avilo eton bola hotan umuga terega avilo kurikushka aguligen TC ejje hondi fametu
टीसी कीपर इमरान यामिन शम्बिल कासिम फैसल बोलातले अदे मेरे वेलेंसिया काळु बेंडु अळागे कुळमु मिदनी अदे वेलेंसियागे वर मुहिम कुळंतरे कंवा अबिलोगे बप्पवनी मेदु गोतेक नियावे अदे नियाव मा गुಳಿಗೆ वेलेंसियागे कुळंतरे काळु बेंडुग मेरे कुळमु मिदनी रिलवान penalty de atere penalty fadia bola para aduhum masai kuri ade tanu tc kuluntre gaage de bero midi eldum valencia ali fume penalty de atere mi faro rilwan gola di ma fono ma sai kuri tc kuluntre indi fa kuri nice men se half tere shambil qasim ma sai kuri ne shambil faada shun de bola faatun keeper di fa kuri ade mikahala muhimmu dandi bol toga keeper faisal ge tajruba ki ves valencia libigen dan muhim match निहान फर्रा फरफातुन शाफी बोला दिफा करी नाइस अरे बेरुं गोल अद मै फुणवाद मसे करी माबड़ अरे मति फुणवाद बणी आगुतंगास उतुर कोळुं बेरमिदी आदे नुव दिह मिनट के कुळुं हमवां बाकी दिह मिनट में होती देलानुगे लीड का एकीगे कुरीगे में होती वेलेंसिया लीड इतुर फुला कोफणी देवण हाफ ग जही तिम्मण लड़ा एकीगे अक्रम अबीलो कीपर इमरान उसनुकुती अदे इमरान दिफा कुरी अदे वेलेंसिया मिहारुगे सीजन आ कुरिमत्ती एवरेज गोतेगा रंगळु स्कोडका एकीग एनएमएस लीगुगा मा एकशेन कुळुमेंगे टीम देक्की फेन्वे लीगुगे गद हतरेग नुहिमनुगे सबु गौमी मुबारायबस वेलेंसिया गेल्लिಗೆಂದಿಯೇ एनएमएस एफए कप गा कुळुनु मेत्तोगा रंगळु कुळुमे टीम गे फरातु फेनिಗೆಂ गोस्से हाँ सको सेमीफाइनल का टीम कुल यूनाइटेड विक्ट्री आदा कुल कुल मैच का देखिए कुलम फाहा कोल देवे आदे मीरे मी फाइनल मैच के स्मॉल कुल में वेलेंसिया के फरातों फेनिगे मिदनी फैसल यामिन बोला होता मसाई करीम पर रिदवान टीसी के हाफ के तेरे मैच के फहो कोलुगा वेलेंसिया विस्फार बड़ा दिफा विस्नागे कुला उम्मीदनी
penalty area tere mi far Shifan bola difa kuri Fatun Shafi bola difa kuri Ali Fasir Korea Funwali bola Dadi carrying ala berangedi Ada Ali Fasir kahala kuluntere season ga Jahafuri lantaka baadaruga miss nokolla avaruge fursate demme Ali Fasir libigedi Ada ekahala kitamme fursaten Ali Fasir season ga tindadin etera koffave Adi season ge top scorer akis Ali Fasir season ga Ali Fasir ge faratu molu kulume fena munda kam fa hakkolde goal kurimatin life jehum Valencia ge keeper Faisal kuriya fonwala Akram Ridwan bolum kuriya fonwala Avilo bola di Paco Fonwali iruga bere fani tan yamin bola tan umga terega Rilwan kuri foul ka guligen TC jehum eldi fameti TC ge yamin ridu kade referee adek Life jehum kuriya fonwala gosmeri yamin bola carry madukolla yamin penalty area tere fonwala bola Fahatun Shafi difa kuri mi far Fahatun Azzam ere bera keeper nukum mihiri ada nuodiya minutuge kulun hamawan baki 4 minute meoti Fatun Shafi bola difa ko kuriya fonwali ade TC kulun triya gaga jehifa difa ko kuriya fonwali gol kurmatin jehmel difa mati Valencia Jamin nice matmatin kuriya fonwali bola warang hushiyaru kamaki ge vettigen Faisal bola tlaf area tere 20 ge dekulun tere kos nasko diara tere vettigen fa keeper Faisal bola de keeper Faisal sapja kuriya fonwali bola TC kulun tere Azzam difa karamun terega par avilo kuri kushka guligen jehum difa meti kelani kuriya fonwala
ಬಾಕಿ 3 ಮಿನಿಟ್ ಮೇತಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಫುರಿ ಹಮ ವಗತುಗೆ ಕುಳುಂ ಹಮವಾ Valencia kulunteriya aniyawge anakas kulum me medukandali farwa dinma nihana farwa dinma ashingada meruwi danum belu mataka TC Ali Fasir Shafas Fatung Azzamu Shafas area telefono ali bolum faro area beru Yaman area telefono mate Ali Fasir fono ali ade tanu Ali Fasir bola geldu ma akiga referee jehume midini Valencia ge penalty area nogu matin kala gotaka lefe jehume ade nuwadiha metuge kulun hamawegen ituru wagutuge first metuge kulun kuriye medani tinen ekakun Valencia korege metu Valencia mubaratuge champion kan hodumattaka mihar me natiya champion kan hodumattaka baaki meti first minute TC live jehun kuri fonwadani boda gabul kure gotu Ali Fasir sida golal me fonwadi bol warang huti yaru kama akiga keeper Faisal uras danmatin corner ka bola berum kolli ade vettunu gotan aniyawege osho belage Faisal meti Valencia kulunteri ene farwa demu medani ehi tere ku meharu danan araf metuge kulun huttala meti Faisal farwa din mataka TC live corner Yamin bola carry madukodda mehdi keeper Faisal farwa demu medani ade nisbatum mi season ga club level ga meche bala nuwanna wara mire dana badesi supporter na badar fodera ka support nu ginakam fa hakkolwe TC kulunteriya demme kuri kushaka guligen referee ridu kaade medeki Ali Fasir
Valenciage ehiteria farwa demu medani ekulun teria referee ishara kofi danum febuma itur farwa Valenciage tajriba kar kuluntiringe irshad meogut tima wara muhimu wan ade mikahala kitam me danivale ekuluntiringe football aga hayatuga hunnane kurimatefa ade efada wargoda tajriba kar kuluntirin teamu mere lead kuramun dakam faha kollu Farra Valencia penalty area tere ball fonwa albeto badani Farra Fatun Ali Fasira area beru Yamin area tere Valencia gola fonwa to very nice Fatun Arif difa kuri Rilwan fuder kan husko miri Azam ekani miri wes Azam kari nattala kuri de gotenui Rilwan Jamin penalty area tere fonwa bola area tere mi faru Ali Fasir control kore gotene Fatun hori kununteriya Salim bola difa kori ade Valencia badale megennani e team ge Yusuf Ramis kule mirkunnani ade Valencia kuluntere kani avage ashiga nodum referee ishara ko makiga aduham ade hingala me fa bani ade aduham ge badaluga kule merani ade aduham badal kuranis ade aduham badaluga kule merani Yusuf Ramis ade Valencia ge benchu ufa faal kurmataka tayyaru miyannani huriha kuluntere kolam miti biwes TC ge benchu Nizam referee ge nimmuntaka warabada hin hamnu jege shakwa kuramu medani Nafi Farra penalty area tere ede gotagos berwimi ade Valencia ge support numves ade mechuge emme fahugut kolan intisar kurumu mennani Valencia ge benchum swara bada tayyaru mennani first minute hama winames evagut kolga terega ituru kulun tereka farwadin ma adi keeper farwadin mu wagut tieti miharu ituru wagutuge first minute ituru kolege medani goal kurmatan life jahon akram kuriya fonwadani akram fonwadi bole akiga Valencia mubaratu ke champion kami hodi are miya akiga annahar FC ka football mubaratu rajye devana team ek gotuga Valencia qualify wege midiyei ade annahar fahuga final ek wada kuri furutam fahar Valencia ami ade annahar fahu mubaratu ge final ek furutam wada ko Valencia tashimi hodi ade final match ga mola kule tinnadu elladu TC balikurma foga deha 16 wanaharuge FA Cup football mubaratuge champion kan
Club Valencia mi hodi ade Valencia furtama half ga delanu kaamyab kuri TC hame kanilanu furtama half ga terega kaamyab kuri ade Valencia lanu jihadini aduham delanu kaamyab kofe den Nihan Valencia ge devana lanu kaamyab kodini aduham bani furtama lana timmana lanu kaamyab koddi TC ga hame kanilanu kaamyab kofani Nafi ade mubaratuge nimum rasmiyat kuda waqt kulage terega fashigen dan ade almen tibe fna hame wagutun nimum rasmiyat sama genestena ade kuda waqt kulage terega almen tibe fna hame rasmiyat genestena me hisabun control ahwal kullan FA Cup के रनर अप टीम FM दे मेडल देवुमा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के डिप्यूटी मिनिस्टर अब्दुल मोहसिन हमीदा कमीशन ऑफ स्पोर्ट्स अहमद नशीद गारी हम वरंग अदबेरी कमाई क्वेदें FA Cup रनर अप टीम होय फावनी TC स्पोर्ट्स क्लब Marhaba TC Sports Club Adi Shukriya Deputy Minister Abdul Mohsin Hamid
Commissioner of Sports Ahmad Nasheed. මෙහා හිසාබුම් මිදන්නවාලනී FA Cup ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ FA Maldives ಹುಷಾಳ ಬಾದಾಗೆ ತಶಿ ಆದಿ ಮೆಡಲ್ ಹವಾಲ್ ಕೊದಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಫಾಲಿಲಾ ಇರ್ತಿಶಾಮ್ ಆದಮ್ ಗಾರಿಹುಂ ವರಂ ಅದಬೆರಿ ಕಮಾಯಕು FA Cup 2016 ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ ಕಂ ಹೊಯಫಾವನಿ ಕ್ಲಬ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ